Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapaulwan. Serbedora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, apay akas na tilangam. Ay, parikot ko nga roti kwarta nga aramadak, friend. Umadanin di exam tayo. Ngam awan kwarta ni tatang. Kasta ka di? Ay, noada kumamot na wadwad a kwarta ni nanang. Pautangan ka kuma. Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunot at nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon ngamin a kwarta ti parikot mi iti balay. Amo matan. Ni tatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie, ad-adda ngamin amarigatan ni tatang. Nang runa, kat adda pa'y dagiti dua a high school nga adding ko. Maasyanak launay ka ni tatang. Aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talagta, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na regrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y laang iti panagadal ko. Ha? Amok mat ang marigrigatan kayo amang isaksakad iti panagbiag tayo. Nang runa, katalo kami nga gis eskwela. Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardeng ka. Mangsapulak pa'y laang iti panggadak, tatang. No addan tumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Ha? Tulungan kayo pa'y laang agtrabaho para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan ti wagas? Tapno agtuloy kalatta ko ma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Amumat, asipod pa'y, kat day ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramedak, no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod ta makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuam. Day ta nga rod ti parikot ko manan, friend. Narigat ti agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. When mapanak ija ili intun umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di adda pagtrabahuan. Uy, si kamat gayam, Jenaline. Margie? Siyak nga rod. Kumusta? Long time no see. Ayos na tamat. Napintas, kanlooking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapudno na. Nagsardeng ako iti panagadal ko. Ha? Ni, api ngay. Sayang mata. Sayang nga rod. Ay, parikot ti kwarta nga aramatak. Iso anas kan nga agtrabaho akpay laeng. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pa'y nga rod. Amang ano adaam mom. Irekomendanak man kit di. Amok nga ado ti am-amom ija syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga rod, Jenaline. Sa dino ti papanam, anak ko. Mapanak ija balay da Jenaline, tatang. Asino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan nyo, di anak ni nanay. Ising ijay daya. Huun gaya man niya. Apay amapan ka iji ayanda, anak ko. Adala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ingka nga raw din, kahit agan-anad ka.
Kinapudno na, nabayag akon nga agtrab-trabaho iti abar, Margie. Kasta? Nadyak agbitot, talutawon ko ijayan. Di ka madanagan, ti trabaho talang ijay, kat ag-serve iti arak. Ay, kasta? Amangan nga minno sa bali ti pampanunutam, gaputan ako nakabar. Istrikto di boss, saan na akayat abas-bastusan dagiti customer, dagiti waitress na. Kasta ka di? Iso nga awan pagdanagam, gaputa safe ka ijay. Agpanunot ka na imbag, no kayat mo, no saan. Itikas na, iti pa nagsublik ijay syudad, makigiddan kanton kanya. Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawagak, ta ipakaamok pumakada kayo, nga dagayom kung ayabak pumangagtrabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang waitress nyo. Kan may sa, nabayag matin nga agsapsapol kayo. Ay katwan nasaya at man, takayat day tagayam mo nga agtrabaho iti bar. Wan, madam. Inalukoy ko kat imanugot man. Iso nga iti panagsublik di ka, makigidanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Doon da sa bali ang mabalin mo apagtrabahuan. Saan kan amapan iti ibagbaga day di Gina Lane? Kwan, tatang. Anak ko, saan ang natalgad ti kas di at trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak as sa bali at trabaho. Ha? Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak. Umakarak tumatlaang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan an nadak, tatang. Ay, Awan pagdanagan nyo kanyak, tatang. Naimbag nga oras yun, Madam Emily. Kastamat kada kayo. Madam, iso ni Margie, ti bagbagak agayim ko. Margie, iso ti bosta. Nainbag nga oras yun, madam. Mayat samat no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti panagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasaya at no kasta. Ala, agina na kayo pa ay kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsakanag. Nakasingsing pat matgayam ti bosta, Jenaline. Talaga na singpot ni Auntie Emily. Saan ang naimot? Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners, nga awan bibiyang da kadagiti waitress da. Panagkunak, agbayagak dito eh. Nasingpat ngamin ti bosta yo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito eh. Saan akas kadagiti nakadwak idi? Palakas da palakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isuda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Katuan, anya nga ita, isuda matlaang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito eh. Ayos mo ti sweldo. Kan nasingpot ti bosta. Saan ka pa? Anya nga intay agliwliwa, inton malam pare. Ha? Awan mo trabaho tayo inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapanagliwliwa. Kun may sagpaminsan lang met. Ay ket, uwan mapantayo pare. Sa dino nga abanda ti papanan tayo. Ije sigud Ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare. Di ka madanagan. Tasyak ti makamo iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino manan ti papananyaw. Gaga nga iti baronanang ingka mag one round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaang. Anya? Di kay kadagdanag. Sa anak unay amarap yan. Ken sa anak unay nga agbartek nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay agmotor kayaw. Nanang.
Asino siya ka barbaro akaduayo dito bar, Janalin? Ha? Dadya man, nagsiksimutan. Ni Margie day dyan. Gayem ko, kan kalugara. Kasta, ang mga numabalin nga ayabang dito bar, katyam amuna. Sige, day talaga ayam. Mabit lang ha. Ayabak ti gayem ko. Naimbag ang oras mo, ading. Anyang aminin tinagan mo? Margie, tinagan ko. Manong. Di na kumamo tinawagan ni Timanong. Madlaw nga agkaedad talaang. Kasta ka di? Anyat kahit mo inuman. Sikan di maka mo pili. Siya tagbayad. Ay, saan? Saan nga umin-inom? Agi-servak lang iti arak. Ngam sa anak nga umin-inom. Kasta ka di? Asayat nga rin kasta, Margie. Makadlawak man pare. Kasla kursunada madya ka barbaro a waitress iti bar. Jackie libak pare. Talaga kursunadak. Kat armama. Una. Ang timing pa eh. Amwag pa iti hosto. Madlaw ko kat nasingpet mat ni Margie. Kas matlaki ni Janalyn. Wan nga rin. Malaksid na pintas. Nasingpat pa eh. Saan mo na may kat iti panunot ko na ijay a Margie. Agayatak sa talaga kan kuhanan. Rico, gayam tinagan day jay, friend. Uy, siguro. Crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag ko laang no anya ti husto anagan na. Crush agad? Si ka talaga. Saan ka nga agsaludsod? No, saan ka nga interesado iti may sa tawa niya? Saan man langan? Ngam naragsak kayo mata nagsarsalita itay ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Anya? Uy, tila sasawom ha? Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangakan ka. Nang runa ni boss. Nakababain. Ang mga no panunutin na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day ta agpapaaram ter aramida. Day, sabong mo't day taimot mo, anak ka. Wena nang, kinapudno na. At nabalasa nga magustuak lahunay. Anya? Wena nang, pudno ti bagbagak. Iso na lang, tadyak pa'y masigurado no magustuhan nakman. Asino day di abalasang. Amangan no nalipatam ti kanayon ko nga ibilin kan ka. Ano adaman balasang ang magustuhan, yam mumpay nga umuna kanya. Ha? Iso asigurado ang magustuak mo day di abalasang nga ibagbaga. Tano saan mo nga ituloy nga armang? Oray siya nga rod, friend. Nagmayat iturog ko itay. Diyak matin na puutan ti oras. Nagmayat nga rod ti maturo. Nang runa nalamag. Wan nga rod. Ngam oray na lamag. Adola tama ti customer dito bar. Hi, Margie. Ha? Sabong parakan ka. Wow! Sana all. Nakababain. Oo, kumit kita amin dagiti tao. Ije kumamot medyo nalingod nakababain na talaga. Kaya't ko lang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat, Margie. Ha? Kaya't nasawan, iti kaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain, ase ka ti babae nga ay ayatan. Anya? Aklunan nga ta ni Margie, ti panagayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan na dinggan, ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.